Loron diak maluk harnan televisão Timor Post live streaming. Hamutuk palihau lita zebelita iha programa dalam bahasa sucesso. Ia edison ohin marca una presença bainaka Timor Wangeda. Nebe serviço ia UK nyala o serviço det mebe niamos loke ni negócio ida negócio saída ita sehatene klean ita dadali hamutu ko ita ne bainaka Mount Martinho Soares. Bom dia e bem-vindo. Bom dia e obrigado para convite si Timor Post nebe ma convidana hau o em lorong pela mai Timor Post de kuliah no share ituang hau nia experiência Maurisia raliu ia UK. Obrigado. Bom dia kalai. Bom dia, obrigado. Hau dia gret. Agradece maromak. Agradece maromak bele mai ne bela sor malomo so itabot. Los done. Ito filfal ba ito nini asunto hanesan ohin ito kuliah katak Mount Service UK. Mabe molok tama ba pergunta sida ke principal liu hau krabuso de ikari kita bela halo introdução ituan pessoal história pessoal Jose Timor ba UK to in loron saya ma sucesso al favor. Diak hau ni narang Martinho Soares Mauricio Dili boti basically sini pala paso. Narang umane nana conhecido glukliu ni si kikuane mabulu nana biasa bulu nana metang palpasa dan bakau depois de ita ukung antia hau si serviço ela hene au serviço IOM mudança refugiado susi Indonesia fila mai Timor depois ia 2022 depois de restauração independência hau começa hare mudança colega barak husi kona Timor baya Portugal sim baya Portugal antau hau foto decisão semana ide tinha larang hanu hau bare tona Wow. nebe hau foto decisão vamos lá ter serba atau acontece hena ba nebe tuirit ansa laluran tas ini, kolega barak ba itamos tuir ba. Vamos 2002, tanto Cleorona 2002 novembro, hau saímos Timor dia 3 de novembro. 23 anos de ano. Sim. Tote Portugal, quase basic full ida, trata de documentos portugueses, hakat liu quer mai Inglaterra. Anto trata documentos, ia toia Portugal, mas foi em... Sim, momento kan Timor se dá que passaporte Timor, se usa travel document. Los, yeah. Tem que ser lido para Portugal, trata de ter a nacionalidade portuguesa, passaporte português, mas foi para Inglaterra. E agora o problema principal né be tahasoro toia Portugal no tama UK. Ladung ia problema, tamba momento ne bane trata documentos la susaran sa difícil sa agora. Uluk ne ia hanesang advogado sira na be maka fo apoio carta ita to talais de balu semana ruade documentos governo português fona aunian semana tolu Wow, semana tolu ya balu hang fulangida nebe momento no me senti lá dum ia problema banheira tote a UK ba UK maka ba UK momento no bane e Timoron sidak barak antau ita tem que ser ia ligação ou ema rumah na ba ou agência momento no ba ia mau balu maka ajuda ami connect ho Malaya português ser na be maka ia na agência ia Inglaterra sira simu ami sa avião to aeroporto tote Londres sira haruka fale ami sa fale bis ba fale ia cidade da naram Bristol to cidade Bristol maka Malaya ne mai foto ami pode ami bane fatem uma boa tira henaba Timoromos barak ami quase sarasu lebih kare momento no ba Timoron hotu de ia uma boa tolu então los imi mabe ema sar grupo primeiro ba UK Laos primeiro e Inglaterra
Não. Iya ema balu tena balu ke 99 90 sir suakasane. Mai be grupo ida barak liu hansa iya Inglaterra nene maka quase itu bela dia amine grupo ne ma barak liu fating ida. Depois mak aminam kari malu em 2003. Pak balu ba falsidade yang sen kru Peterborough fai malu ma Dover serne. Usi maioria usi amine grupo ne. Hen tempo clear atau hetan serviço ou serviço quedan toba? Momento ne ami to senhor ne naran Zé Ferreira nie prepara que não no serviço. Wow, furat. Ami to ita labela nega senhor Zé Ferreira tama momento ami slaten mo nie to nie husu de precisa osam bahanga la. Se la hija ni foca en 50. Euro 50 pounds sterling. ou pound sterling. Ni foca eran sukat sapato número hira foca eran bota serviço niang abang ba serviço keras. Wow, furak. Momento no va singan sane. Antes serviço quedan lá precisa hen. La Hetan tratamento que dia cleo. todo serviço que eram. Só que depois tinha na Natal, kale redução na husi companhia né, maka difícil itu bania atau buka serviço. Mas ami serviço momento né, itu berarti lah ya kontratu. Cash money det. For it osang diretamente. Jadi ni surat itu serviço horas ira, o serviço lorong ira. Ni foca ng osang sana. Antes selo tuir horas serviço. Tuir horas. Momento na ba horas ida 4 pounds sterling. Mas Ne boto. ne bot momento na ba bot tama sa ida. Governo ni standar be minimum rate ba ema serviço horas ida 4,20. Wow. Jadi ami simu kas ne 4 ne bot Ne horas sida. horas ida. Então lorong Uma lá ele selo. horas swalo. Horas baru 12 horas. 12 jam. 12 jam. Lumayan. Iya, lumayan. Depois uma amila selu. Transporte ni fo careta momento ita mas lahat ni amene lebe. Ni fo careta ida amene lima sai ita ensimina det. Agora ita hahu tama ita niya negócio. Tamba conforme a minha pesquisa, a minha searching na be ami halo ia ita niya media sosial, ia Facebook, mau meta logistik. Mabe molok hau tama ia be negócio saída ma ita halau ia momento ida ne. Okra husude tamba sama be ita ne nara martenyo mabe ita tama fa taunaran ia Facebook mau meta logistik. Karik ia significado ne be. Ya historia kono ba be momento logistic ne ansane. Ia 2016 julho, setembro, agosto ne mai férias Timor. Mahene makare antes ne hawa tena na kataktia Timor balu maka halo negócio ida hanesa o halo ne facilita transporte logística mai he Timor. Haware buatnya furak ne mai Timor au kuliah kolega balu se hawalo sini mbele apoio gala. Saya mbele anta fila ba Timor, fila ba Inglaterra. Hawa semangat los hakara koko at halo negosyo ne. Mas asa ema balu kan dia negosyo ne precisa osambot. Capital bot Capital bot los sene. Los. Hahu kapital na be que quantep teves. Quantep teves tamba momento no bane iha haunia ex kunyado sira hola motocross akar gatu mai haruka mai ne. Nebe ami kuliah mai husu ba Serselo kompanיה Serselo me facilita ita Surabaya yang karung itu asa siraniismos yang bela tunggal hoto lako hatung ne mahamos tutur antong siasane deklu ita lokay tanian deton nebe kono hahu ne tau narang saida dia tama hoto ne narang furak tena Ante ida ne inisyo be ita hahu ita ne negosyo ne tamba det haunia ex kunyado ne hakar karuka motor tolu nema musul diklu ita hamutuk ret ita duke o selema seloret mahau para ita arangkan etona
Nema waktu itu ada agora hau buatnya hau te selok ke Facebook kita kita No. para bele promove bisnis ne. Tau naran saida agora hau ne. Hau ne kona ami mau ngalih nang hat mana itu. Ah. Hau mau kita metan liun. Pois kolega barak biasa kolega balu bolu hau mau meta. Mau meta. Oh. Ane mai was dari rumah bolu hau mau meta. Anta hau tur hau ne ini tane. Hau tau naran mau meta di Mau tane. meta dito na. Ne mau meta tane. Kebetulan itu naran be unico timor niya. Sim, na momentamos sa naranda familiar ho Timor. Depois haumos metang. Anto parlos. Identiko. Emang anta itu harus servisi logistika. Mudança sa sang, muda wasarne, anta tahu logistik. Nema tahu musuh mau meta logistik. Mau meta logistik. Ane sa nuhin dadat bangira wasor ha tu be bolo narang halusa. Como narang lahatin ha pasensya bolo. Mau meta. Pois narang ne was capaz tama malaser husu nusa mag narang mau meta. How diang mau meta ne significa black man. Black man. Então mau meta sa malay siramos be curiosidade. Sim. Tama how dia be careta sirane hawa kere kotu. Iya ne ba? Iya na Mau ba? meta logistik. Careta na haker sign bot. Ah. Mau meta logistik. Ya. Então, besare início hafu negócio logístico nene, também itenia ex-cunhado sera nebe husu atau importa motocross. Motocross, ya. Husu nebe mau início. Husu ne mama ami tur kuliah dek osam bayama dek fo ma hau ita lokar itu na. Mebe antes nene lah ya hanuin rumah atau Antes loke ne lah ya. negócio. Antes ne lah ya. Antes nene lah ya. Antes ne halo serviço normal de segurança, halo segurança. O hau ia tena careta partula sasane itu ni. Mas halo jornal ne. Foto si companheira be supplier ne bahatunge loza. Nema hau foto inisiatif de loka ida ne. Fofong ita hahu ita ne negócio logístico nene yan. Sa documentos o regulamento nebe precisa mak saida. Iya Inglaterra o UK ne minha sistema ne laos diambe ema mai duni buka tuir kere ita te se registro. Ita bela halo serviço. Oh, halo ulok. Depois mak ita deklara ita nia. Ita mak teng ser deklara ita nia. Se ita la deklara maka governo hatene diang ita halau serviço sem deklara sira bela fo multa ita. Oh, tamane ilegal. Nem bela classifica ita ilegal ona. Mas ita bela halo serviço tote tinang ida, mak ita foi deklara lah ya problema. Ni sura fale ho se tinang da bakotuk ne. Ya ita hahu se ne. Tam boto tu controla ho si conta bancária ne. Anto altura ne bana depois de tinang ida o tinang hira mak ita bot ba deklara. Momento ne hau si halo serviço segurança hela. Hau halo serviço segurança o hau halo business ne tamba. Hau bela ho sigla hau ne serviço segurança tamba hau sira katene business ne. Lao ba oing Lava galay. oing o lai. Nebe hau mantém tempo fim de semana mas hau halau business. Lorong bailet hau serviço segurança. To tina ida hobalo tia. Tina ida hobalo tia maka hau foi atete yang hau serviço sana anta hau ia back payment itu. Depois dia lao tia companhia lava tina tolo. Maka hau foi decisão hau fokus los dit business. Oh, tinang Hau tolo husik ko sigurasa. decisão. Hau husik buat itu hau fokus date ba business Logistik niya. logistic ne ao mesmo tempo vamos investir tena ba iha business sa music niang sound system ba festa niang buat ser ne nebe business rua lau par malu Ida selo clau dadao loketan liras ba lokatan ida liras selo. ba ida alat musik ne hasang kolega sira ya Inglaterra ga halo festa Sirbele hau lori be hau ne sound system ba monta ho queda aluga. sira aluga sira festa ba Tambah sama be ita hamoso be ideia negócio ba equipamento música nini.
Hasane, primeiro, hau hare Timorong yang apa Costa Festa. Gosta festa. Semana festa sempre ya. Bapak nami acompanha media sosial dele. Sim, festa, Costa Festa, depois tocador barak, vai ver tocador barak nene labrani atau rola equipamentos bot, speaker ser bot né, ser labrani tambah saida. Primeiro fating atau rai hene be. Tambah Laos problema osang, matuti ya osang, mas be nyat barai buat nih hene be. fatin. Depois transporte. Oh iya. Aluga ba cidade dok transporte itu. Então, hau hari oportunidade ida ne bisnis dia kida Peluang besar. peluang besar. Hau ya equipamentos, por exemplo, hau ba cidade hansang agora festa ida mantutu aluga hau. Então, hau avisa semana oing hau ba kolektaung sasang ia mantutu. Atau emang bema atau mana sasang ya area mantutu nene henteu na hau. Hau lori equipamentos ba monta. Festa na festa radau. Hau ba tular na sasang. Jadi arsa berdiri hau hori fato kita tular manuro material ida. Saya lihat Indonesia kan kemudian sekali dayung 2 pulau terlampaui. Makanya itu nih. Ne mau peluang dia ne mau dia. Tengsan sana itu nih. Lolos nene be sadam iha galai depois de itabot halau te itabotnya negosio oin ruan be halo hamuto kedane oin sai ta maneja itene tempo iha gala problema principal ne be ita hasoro no oin sama kabele solusiona Problema barak liu maka itani fer kuang maka murmura haleta ma itani tempo basir menos. Tempo ba família menos. Tempo ba família ne mak menos ne be. Fer kuang maka sak. Tem que compreender. Murmura haleta ita. Mana calma mana. Lili fim de semana ita sai haleta. Mas negócio ide ne halau det iha Inglaterra larang o lokemos ba faten dok fora huis Inglaterra. Negócio logística ne cover hotu ba Inglaterra larang tomat, Norte Irlandia, Skotlandia, Wales, Skotlandia, Norte Irlandia ne maka ita ba futi emane sasane dok. Mas bem ninha be pagamento mos. Haula dung halo diferensia bot. Halo dung halo diferensia bot. Ni fila dung diferensia bot. Ngidiek ne makan sa itania konsumador sana heng ita. Ita promete malu sira heng ita sira Confianza. Si confianza ne. I fatim balu ne be ke dok tebes duni. Sira dok maselo ko la tohen ba sempre hau sempre tohen ba. I on sama be sara banghera ita halau ita ne negócio ia berai Inglaterra. Governo ho comunidade local apoio ba itania negócio idone. How di serviço ne kan tam how ia kareta jadi how serviço ne Laos ba be Timor Leste para tu manda sasama i família ne. How mos oferece hanu serviço hanu sa mudança uma. Sira Malaya sira naba lokal ne muda uma sira telefoni mai ita ajuda muda sira di sasan sira uma ida bafalo uma ida muda uma ne maksudnya lu sa muda muda uma ne ita muda sira ni sasang ita batula sira ni sasang sira ne sira balu muda sira ne be uma ne bafale uma da balu holo uma phone sira muda balu aluga uma hotona muda falne então depois sasang sosa helosa precisa carta bot batula ita batula ito kuli ko na ba produto o negócio o hansa logistic serviço ne negócio logistic ne mag ida o insan ne kari kita ne publiko balon cedo compreende de dia hanesang ita hare ma bara publika ita apoio ba emani necessidade de mudança de sasang. Depois asita assegura emane sasang hotumos asa emalaya fating para aturai batau he gudang
ita ihemos gudang batawela ema balu persis sasang karai fulan rua la hena ba ita ba asegura ihe ita ni fating pasane além ne hanesang ita bot sera precisa order sasang ia fating ida ita bot laba foti ami ba foti transporte ba ita bot ansane Anto be na ene nya so hatene selo de. ni hatene selo det sing Anto ne negosyo ne be diak, kategori diak ba itabot. dia além ne sa por exemplo ita bot akarak sasang rumah nebe ke hene la ia hene ba ia ami bele facilita ami bele ita bot manda osang mai ga ita bot langsung sosok supplier ami ba foto supplier heng antar ba ita bot ne fatile asane Iya. Unsa ko merkado ya UK simu itania be sara serviso ya area logistiko idane. uluk halo kerjasama ho kompanיה ida ne hau parat agora hau parat ya tambah hau senti separak demais hau menus dia uluk hau sempre supply yang sasang asa geleira máquina faz roupa pode ser né hau foti langsung ho sinia fábrica atama mai timor fang ne fali Ita rasa kalau servisu ita iha karyawan ka funcionário staff balong. Istilah casual det. Casual det. Casual det. La permanen. Last permanent employee. Lah. Casual det. Hau harsang to tempo nebe ka hau precisa. Iha kolega balo nebe maka pronto para apoio hau. Dalam rumah hau precisa na sanulu dalaida. Sempre ia kolega balo mai. Hansang hau la bele dia hau selo sira. Mas se hau selo sira kan usia sira bele hau sira serviço hau. Sira ajuda hau det. Sira ajuda hau maka hau fo sigaro niang di dalam rumah udah imakara manda sasar rumah pai minia familia hau facilita det. Net anta Timoroan laos be komunidade lokal la. La Timoroan det. Timoroan ba barak be hau usa ma Timoroan. Los do ne. Iya gala além de be casual ne ia mos Timoroan balo ne be sai mos ikan staff ia ne ba kari ida na ida rua banghire ita bot rasik lah ya tempat servisi ia negosio kan ia oin rua kedan ya parte música ni nomos instrumento baia música ni nomos baia be logistik ni Dalam barak asa conexão tocador asa por exemplo buat musiknya tocador dan festa nai husumai yang mau bela aranja hotu tocador ka asa ne how gosta liu hatudu de tau dia imahare tok la emane dia kala iya ita kuliah asa ne mas asa tocar ema permanente nene hau ko ia responsabilidade bot liu tama ketalo ni tokala dia ka e serviço la dia hau ko sire mantau salah falhao nema maioria ne hau equipamentos hau prepara tocador e minia anessa moso be pai serviço logística né iha ema ida rua ka basic liu botiria qualquer tempo pronto depois ia alimbalu itani alimbalu kan usa passaporte Timor hena ba agora asa serviço da rumah para serviço ne tahu for prioridade liu basira au bolusira mai para tu apoio hau. Ya. Usa ho tasha. Ia be tuirle Inglaterra nene yan. Tasa na kan kompanיה maselo tuir tasa. Hau ia accounting. Hau selo accounting mak halo hotu konta ba tasa nene yan. Boto tutu kompanיה ne lalau ne liu si konta banku kompanיה ne. Transaksi boto tutu ne liu sene. Om ita sibuk liu be ita foba ita ne accounting det to financial year hotu accounting mahalo conta hotu ita selu nia mana karta mai husi governo dia agora selu sekian nia mahatama hotu file bahaya governo ni sistema ne lokal ita ni ema Timoroanga o ne ema Raina yang Malaya Raina en Mahalo yeah. Okay iha galai iha plano ba oin ita mo sa karak expande ita ni negosyo may ita ni rai rastik Timor Leste karik laos ia area logistiko may bemos
ya area selok debe ita bot rasik fir dan kata merece dona atau investemos ya Timor Leste. Ulu keras Hanoi plano atau investe ia tipu hanesang música buat sarne atau criação for oportunidade para juventude sira ia talento para atau cria banda música ou music production sarne kuliah é mabalo mas lá consegue realizar ou consegue harukat isa sam barak mai tia antes pandemia dia buat barak falha tia então despacha tia sa sana si equipamentos balu si ia sebela ia e Inglaterra mas ia lá equipamentos barak para tu apoio ia area entertainment ya nema how mai kuliah no é mabalo survei ela sim laos buat mas be ita karak apoio ita nia juventude sira ia talento ia buat kikuang para ita kikuang mas be ia sentido buat plano laos atu buat kerang mas plano apoio ba grupo kikuang ida mas ni visão naru depende ho si sira esforço hotu mas para maksudnya ita sana ita sahamotu how pronto para apoio buat siransa tambah ohin mos ia banghir ita halo dadalia mos molok ita nia programa hau kata ita mos começa fihir mos ba investimento ia area media ninian ita ne onsa ita sama ya interessante mos atau investe ia area media nian. Sim, ya media nelos primeiro how Hanoi etena tu investe ia media liliu news broadcasting mos iya digital e depois buat tidak mos konaba atau kuliah konaba podcasting sana liliu ba area anesang sena magita halo agora ita buka identifica emasarna be maka suksesu hosi sirna esforço rasik para encorajar itania maungalin juventude foi sira la bele hate que loset ba bototo hen governo los mas be onsa para ita bele esforçoan ihe inisiativo ita no ia hakarak la bele hen los botira ita tama proposta do governo proposta do governo jadi how iha dunia na equipamentos ba media nian laos bot mas be ansa evento pelo menos pelo suficiente evento ang sira ki kuang ita bele cover hela deve karek be dadag mau be mometamos fihir tia ona media balon o sama bele colabora o sama bele serviço hamoto iya how identifica na colega balon be ita kuliah agora hein harefating buat serne maka ita hamutu kita avança tok tambah agora buat tidak transparent media depois media na que laos ema individu balu ma controla independen lah istilahnya independen ya transparente independente sim sem ia controla o si emana bema influência lah ya intervenção política e janeiro Nya tem que independente tem que ser betul-betul independen iya la bele jadi fale media propaganda hau la apoio sama hatene bele mos be serviço hamutu ko be media Timor Pos karek la takadalan mos possibilidade nemos bele ya lilu ba area be digital ninian sim ya possibilidade iya bele sim okay Filfale bahaya negócio logístico ninian nomos bahaya música ninian instrumento ba música ninian ia Inglaterra karek cliente Timor Oan sera de tambah sera gosta festa omos ebe comunidade local balomos saitene cliente yan ba iya na ba emania Malaysia mos ia buat
Saya masih halau biaya hiring buat sarnene iya. Ane samperde sarne. Iya, itanya fokusnya baliu itanya Timoroan. Asang festa on kikuan sarne. Tamane sempre iya haladet. Unsaunya rendimento, afir kata rendimento lumayan. Si ruan be halal. La comparo ho compañía pues sire Timor na usted sirane bot liu karek. Mas ba level depende usted manejare. May hawa senti diang biasa-biasa det mas balo harene diang buat bot tidak may be buat bot duni ni servisu bot ni turnover mas bot ni asa rendimento ni bot duni so que ni income net profit na maka ladung bot harus saya mabalo ni imagina. Ne causa ne sa. Asa osam bersih pemasukan bersih ne ladung bot li harus saya mabalo imagina mas suficiente para suficiente. Levo que suficiente ne babay ne emadehan atu hatete kata suficiente mas lolos ne liwida ne. Pas lah, itu bela angemu, yeah. Itu bela holiday ituang. Ya. Itu ya perspektif buat be kono ba negosyo ne be ita halau dadaong nene. Karek ba futur alen de hansa oyen be de handona kata investe ba ya area media mos karek mos ita hareona iha Timor Leste ne atau investe mos ya area ne be tur ita nyare kata idene diakliu no ya futur ne be nabilang mos banghira investe ya area idene. How niya sa mehida mane hasang sempre hau perguntas itanya ema sirana be kia osang ia Timor area turismo nene potensial buat tebes mas investimento by area turismo ne mak ita bele dia minimum minimum tebes satan agora ita be adere ona ba ASEAN nene yan iya. Ante ita mos ia be plano ida baoin karek masalo investimento ia area turismo niyan. Se karek hau ia capital bot ne hau sente hau investe keras ne hau la hing. Iya nenek ba nenek. Iya lorong ida. Iya, mas promove Timor nia identidade hau sempre apoio. Ia Inglaterra mos hau ia cidade Oxford serviço bahia comunidade sempre suporta e apoio a comunidade no agora da daukne ami começa a moris fila fali grupo cultural e a cidade de Oxford ne foi lá semana reliubana ita halo participa em evento potida e a Oxford promove ita ne cultura além um nemos costa nebe agora da daukne hau ia serne kotu apoio sponsor ita bele dia ansane para promover na fating ita ne identidade bahilio hau jujurret hau ema tipu ida laos ladung gosta sang ita halo betir ita bahusukeran se ita bele hamutuk para promover Timor ne identidade maita hamutuk tapele kikon ita proposta. Halo telai hatudu telai. Halo telai se sira reconhece ita ne serviço, mais suporta. Los. Hau ni prinsipio ne hansane. Se husi jornada ita ninian hafu sahusi Timor bato UK depois serviço husi segurança to ohin loron sayona patrão ida bahaya ita ninian negócio rasik ya ita negócio rasik negócio tipo ruan de halau dadang lihu ita jornada ida ne saida ma ita aprende to ohin loron saida ma hau aprende makane labele putus asa ya labele triste sekarang kita suruh buat rumah dificuldade tem que ser fokus consisten José da Maitania Mehi. Jadi importante. Monu bela monu.
Monu karik usahakan monu ba oing para bele hodi liman dulu sa apale. La bele monu ba koto. Koto close. Monu ne ita tek ser monu para ita bele hetang experiência. Los. Ama sekali ita monu ne ita sane ita si firme lita. Tama hamus pernah monu. Anto pernah mono Hau Luis pernah ini monu, usul. hau pernah hancur total. Pusine ba hau aprende. Ini ya situasi saya karek. Situasi titik terendah saya. Titik terendah nene family breakdown. Ne titik terendah family breakdown. Halo itu stres, halaiba, zoga. Droga. Laos droga, zoga. Zoga oh. Zoga hoti tani osang, serviço de konsentrasi lah ya, titik terendah. Disculpa ohin Pernah. ohin esconyado. Disculpa. Ya aneh. Berarti titik terendah mah Oh ya. tambah dalam rumah ita suksesu, posi ita niang, ita mane, ita senti niang de ita firme, dalam rumah tentação mai falo hosi ita nya sorry Familia. falo. Los. Nebe sekarang ita dalam situação hansane, labele putus asa, labele foti dal jalan pintas. Tetap fokus, konsentrasi, monu hamre. Mesmo que ela done ba jogo, mabe na fatin controlan Ita nema lala con esperança. Sim, bem claro. Ok. Depois desculpa, depois de ita broken situação ida que halo ita la con esperança ituan momento na ba no ohin loro ni ita to na iya ponto ida ni ita to na iya level ida ni se makasay ita niya support system to ohin loron ita hetan sucesso ida ni Primeiro Hanimai. main claro. Hanimai agora nia laiana. Hanimai makan apa? Selalu ya situação to ponto de que hau labele los ni yang umai te timorle. Hau no ingo o hena ba o sida o bele tama Inglaterra kan buat tidak ema barak hena ba comete suicide buat sana bara berita sana meraja lalos ebe main kuliah hau tanis tang umai tele O altura ne ba main se Morris. main si Morris ya Agradeço. nei de momento hau titik le malos ne umai tele hau então amo sosang laya hana mai mas sosan etiqueta mai Los. mai tia umai ne kolega barak hamlasa tang ita Si. o hela Inglaterra kaleur tia be o mai mo son mai mo siltan tiket mas how senti yang nelos how nia origin ida agora how falha sim ime hamna saba lai batida mas how ne força si mai falor ida Amen. Ikus may hatudo. ekus mai how serviço how emana sempre serviço sempre badinas só que management makladia Los. Biasanya mana ne kemudian be di Indonesia yang karek di balik suksesnya seorang laki-laki pasti ada seorang perempuan. Concorda gak lah ya? Los concorda. Agora au ia falei au nia parceiro ida nepe maka apoio makas mos ia area tapenia be matenek IT Pas ke dan nene. Completa malo. nebe ba area hanesang kontainernya hau makia lapangan buat sira dokumentos que buat sarne nia maka apoio. Oh ya. Depois amni negócio mas niemos começa a negócio a par malu. Ami a par malu ia negócio nia halo decoração e Inglaterra. Nesse momento a minha mãe né sekalian sa mai visita família
Mas haremos potensial ni hari ini potensial, haware hawnya potensial atau halo investimento kikuang laos bot, kikuang. Ne kala be fan line kondo be investe hoto ne garante katak timro ang balong ne be durante na sidok hetan serviso ne lalketa imise hetan be serviso lihusi mong homana Laos ay mabarak, Laos ay mabarak. Mo meta dia be persero. Laos ay mabarak mungkin emay darua bele. Iya, idarua ilos. Idarua ita bele. Hahu fofone claro ne idarua la bele tama dala ida la Sim, osira sim, be ita dada isla hetan. Sim, sim. Ia duni hanoing bay dane. Eliu si parte ferquania ni investimento no bem ta halo. Mana karek atau investi are saida karek ane sane maiti ne. Laos nyela satu hari bay ne IT nya site. Are selo. Nia hari liba ya area ane sang decoration sana. Mais decoration si un seluk lane san sana makita. Agora Event organizer tipuan sana. Si. Mas ne un seluk ituang. Un seluk. Saya mani iha ni hano ini lane sang saya makaitare lorong ya timor ne. Si diferensa itu. Significa que molok persero na iruam tomai timor ne sirhatene teona hatene baca pasar ya timor. Iya, itu menjadi alasannya. Itu hari potensi makita. Los done. Itu cara ke investor. Iya. Iya. Oke, alende itu buat sernya ansa negosio sera neba ohende hante ona plano negosio sera conforme maung ametanya hare iha Timor Leste potensial tebes ita tu halo investimento liga ho UK ninian exemplo hanesan agricultura ninian kafe ka iPhonean area teknologi ninian liga filafale hobe mana ninian iha galai eta bot sira hare potensial nebe iha Timor Leste ne hansa are sira oin ita menciona ne karek mos bele halo liga sound entre mercado Timor Leste o mercado UK ninian. House City bele taba UK ne buat tidak legalidade hasa ba kafe mungkin bele tama produk kafe kan asa drying le nebe potensialnya iha buat cerana ini halai liuba iha asa departamento asa itu timor ne a faisa certificate buat cerana ini mata nível di nebe ke tuir emani standar na banyo ya itare produto fresco cerana ini barak tamo sa nasaong sa Afrika ne cerna iha UK mes tengser iha sertifikat ini maka importante. Ser standar versennya. Standar ho ser UK niya UK done. standar na ya. Mas conforme ita bot niya hare ho standar ya Timor ne liluba ay faista niya ya posibilidad de hanesan ola ita niya karek sa daliw. Sinti aras ka ito tamba ita niya be laboratory test sa sansan itialay ba Indonesia ne? Los. Ne sinti sidaw to na ba karek? Sidaw karek agora sidaw. Karek agora na sidaw. Iya ba futuro. Tambah hanesa ongit be ito kuliah mungkin ba kafe ne oke tamane hanesa be produti ida Kenya maran nya bele besai. Si ya. Tambah ita mo sa tene ketek timaron sira ne be hela iya Inglaterra iya Irlanda norte ninian sira gosto leo hanesan adila funang, adila tahan, adila fuang seranem, iha galay hanoing eda oisa maba futuro halo investimento ya area dana. Oke lo halo be importa ka halo eksporta ida na eda ka unsa. Hanesan ema businessman claro kenya ianinya visão eda ke ba oenyan. Ida ne bele mebe filafali bahasa yang hau temene. Alos. Produto saida ma tutama na bane nya kontrolane rigoroso. Rigoroso ya. Agora sa sanser ita temene tama
Lihusi na saung hanesang Thailand sarne tama, semana tama ela. So ke emania transporte ne maka dia, sistema transporte dia. Sansane ba fresco o avião. Manema ni preço ne caro. Adila tahan sarne, afrina tahan sarne, posi Thailand ma ba, tama avião cargo ne iha. Oh, anto durante nes be Thailandia ma be Fresco ne barak na. Ai funan sarne mos. Posi Afrika sarne ne ba UK ne fresco. Emene sistema be transportação dia. Sistema sistema Ya, transportasi sama dia cargo sarana. Okay. Okay. Ito kuliah ko na ba visão futuro ninian mesmo que eu hinta kuliah buat balon tia ona. May behwa karhate ne det. Sai dama kita ne plano stratégico bat tinang ida tinan 5 Mai. Agora na fokus ma fokus ma business ne be maka ferkuang Halau dadau. halau ne. O seda mahau kuliah halau e mabalo para Ano sa kita mencionan. sim. Yeah. Asem itamos oi be hatene kata conforme ami hare ia itania postingan iha media sosial lelu Facebook ninian iha neba ita bot mas menciona kata tinan oin pronto ona atau lore timorong balong rihun nenolu o rihun nen ida ne oin sabel klarifikasinya La ya sabe. Disculpa, ya sabe. Ita joke deh sa. oh Joke. just kidding. Ya, there's a joke ida sa halimar beneda. Maybe iha kala durante ne itamos betulon itane timor ambalong na bebas servisu iha Inglaterra. Iya pasado ne iya mabalo ne be makaten hawa apoyo do ne. Hawa apoyo tama buat tidak kono ba emane lei imigração laos buat facilidad. Nebe nasa apoyo na rumah trata visa ba mabalo buat sana hamos halo o apoyo informação buat sana. Formação interno. Informação sila ma precisa unsa magdalang atumay UK ni tur dalang saya ma dia kliu. Iya. Tambah agora UK nya haketa kante ona husebe. Sim, agora ne fácil União Europeia, sa uluk ne. Agora ne emane be magbele ba UK nene. So emane be mak betul-betul familia rasik. Inang aman rasik. O on rasik mebe oang ne be mas sidak to 21 anos. Labat sidak liu 21 anos. Oh, quando 21 balete ona nelayan. Ne kan klasifikan sa adulto na. Ne belmoris mesa kona. Oh. Ne malafona. Oh, la fona. Ya. Mebe ida ne kan decisão política o si governo na ba. Los. Bisa berubah. Berubah bahira na kan depende husi Husin Husi governo povo. ya Husi governo povo na ba? Husi governo povo. na San Roe bele Timor Leste ho Inglaterra o insama serbele Ya, vemos cooperação ne melalui nemos skill ona. Skill workers ne. O mos depende pressão husi povo Inglaterra nia hakarak ia mudança ia lei imigração nia. Boto tudo depende na ba. Anton agora bela fácil hansa ulo ko na. La fasihan sa ulo. Ulog na ka international português ito balabare depois ito passport Timor kan mo ulog free entry clearance na iya. Agora la bela na. Na fatem be kono ba vida Timoruan sira ya UK ninian. Lili awkri yane kuledet kono ba tamba ita mo satene katak iya agensya ulubong. Nebe durante ne habosok itane Timoruan sira hatama osan que montante bota bebe ikus mai la consegue realizar to te dalang claro exemplo balon to tia Malaysia sira tem que fila fale mai horizon ne bela claro depois balo to tia faten destinação bebe ikus mai serviço lá iha hanesan Timoruan nebe serviço iha diaspora ho tempo nebe kleur te ona unsa ite botnya hare kuna ba asunto hirak na. Anes Timoruan how
jujur tahu ne triste ho emas nebe maka halau buat sirahan sana tambah sirah tene hela kata buat sana lalos sini konsensia ne iya kalai dan edet o sirah akar buka lukru det Timor Barak tote hanaba lah tene sana ma acontece terus ansa agora sana ma acontece ya UK ne sorti grasa maroma momento neba governo UK ne create sistema ida be fo ema bele oportunidade ema ser nebe maka la documentos bele serviço ela ne maka agora ita ne malu bara si serviço ela ne lahir documentos maksudnya lahir documentos ne hasa lahir direito para tu hela na ba documentos iya pasaporte Timor hansa ita ba na ba ita ba na sa visitor las kala sim to ikos ita fila ita aplica fala ita carga to hela duroros ne kan labele abe momento pandemia então governo UK facilita ita yang pandemia mi labele ba batida labele ba fatin selo então cria sistema de share code ne para fo imi bele serviço sementara anda idane to in Lawrence si ativo hela ne mak ida ne maluk barak ne si serviço si serviço na mai be sekarang buat ne mak momento pandemia la iya ma ema la cria ita labele serviço deporta kleortena deporta deporta ne kan depende ema kara ita ma deporta detekta heta si ema la kara ita maka ansana ela anta mansira ne be hela kleorte ona tamba agora tama ona 23 mais de 23 anos de ona se ona cidadão ne paga ou se hau hakara hau bele apply ba cidadão ne ba ano wan sira cidadão ne ba sim mas se hau usa cidadão Inglaterra hau mai Timor ne hau tu selo visa hau usa pasaporte português hau la selo visa hau Europa laran sarne hau la selo visa agora Inglaterra ne se kita usa Inglaterra ne ka ambaro ita saiba Europa mungkin começa a selona los done pois ni limitado na pois bela ia dupla sim cidadão dupla ne kan iha sim mas hau ia ter Timor hau ia ter português se hau halo ta Inglaterra berarti ne triple te falona ne kan la bele ona ne ita contrate na lei Timor ne lei português ne amos los anto agora be dupla te ona hau dupla nacional Timor no português okay anto la bele ona be sai cidadão Inglaterra ne nean ne mas Timor Barak mos agora be sai ona cidadão Barak balu ne bosok hela mane triple tantiana ne ke lolos la bele na saune ke fo ita ruadet sim tuir lei mos tuir lei ne ke ruadet balu iha Timor iha Inglaterra iha tu iha ida triple nene iya pero los la bele to mas ira ne ikus mai detekta wensa ne sira ne problema mas haula ko ya tu breaking the law sim tamane lei ya sim iha gal Timor ne be ta conhecemos ne be halote violatia hanesane iya mas haula bela to tudo emase meta ten se sim bebe unsa hanesan Timor ang idam unsa ma belfo hanen bamalo agora ita kuliah ne hanes ita fo hanen bamalo ela mungkin sira ne conhecimento ba lei menos kar kita ne be hatene bela be fo hatete banega dalam malu ita kan conversa ita dia ne lolos la bele sira na bele ne la bele ita boso ke la lei kanu ema hatene lorone ema nasaum bele cabut ita ne nacionalidade ya Resa Inglaterra bele cabut ita nacionalidade kanu ni hatene dia ita ya triple nacionalidade iya cabut non bele be doni saimos tapi itu konvertena iya oke ita dada lia lobok te ona kono ba mau ameta nini negócio serviço yang Inglaterra usi jornada mores usi how usi Timor to Inglaterra to lo que tia negócio te purua no mosia plano negócio nebe ia te ona perguntas ikus ninian unsa ita nini mensagem ba ita ni Timor Wansera e tanto Timor Wansera nebe hela ya Inglaterra no mos Timor Wansera nebe ia Timor ma be sira balong lahetan serviço se desemprego
nanti sira la con esperanza o insomma bele motivasira nune mos batimoro sira Inglaterra nebe mesmo que serviço tinang barak te ona mebe karek palong sira la maneja sira ninia income nebe iha ikus main afatin moris nune hela det. Honia mensagem ba deliu ba pensar ne la bele la con esperança. Tempo na oportunidade si mo sumaita. Importante makane hakasan sa ita la bele serviço manangosang kokotok halo serviço voluntário. Tambah experiência ne importante. Husi voluntário ita bele hetang experiência. Sekarang kan sa ita bot serbalo mag escola bot sarjana tiana mai la consegue hetang serviço diretamente serviço dia koko voluntário para ita na fating hasa turi kida kadi hela det kono oportunidade musu mai ita ne prontona ita ba escola bot dia mai pita turit tinarua tolu ita lakonta ita nia matane ne bema ita aprende voluntário ne kan ita bele cria rasik o ita bele hamutu ko organização sa nebe mak existe ona la bele ano primeiro langsung o sambotli pusi neba ita bele hetang oportunidade nebe dia ita ne mak importante Pati meruan sila Inglaterra ba Inglaterra barak hatene hau ita la bele putus asa karek ita pernah monu o ita agora ya na kukuni larang hela monu tamba ita mete buat oing la bele putus asa asam ita horibe na kare hamos ita ne oing ita hateka fila fala bita niang objetivo prinsipio ita ba morisi na bane tamba seda hamos uluk hancur tene Inglaterra hau ba Inglaterra ho idade nebe kekik hau sama Inglaterra 22 anos 37 anos tena hoani idade makafin sadar honiang. Berarti 15 tahun hau Inglaterra nene hau soedit. Ne hau kule jujur. Apa 22 to 30 cm makafin sadar honiang eipa. Hau te semudah hane moris ni. Ne makafin mudah moris ne. Oin lorong imi barak bele konye saudiang. Oi mau meta logistik ne mana. Pas 15 tahun primero ne hau soedit di Inglaterra. Ne jujur. Ne bele putus asa. Semangat na fating sebela hadiah começa agora makna det obrigado ya idatan ikus tamba ohin mus ito kuliah kono ba sistema Inglaterra nebe rigoroso teves lilu ba iha qualidade produto ser nebe ita manda ba unsa ita nini rekomendação ou mensagem ba ita parte governo Timor-Leste bela mos hadiah ita nini sistema hirak nebe iha usa bela standariza o nasam sira seluk lilu ba nasam yukenya karek banghir ia futuro quando Timor balong nebe hakarak ia plano ka ia idea atau hal investimento ia produto balong nebe Timor ia ba ia nasam neba ita mos nsabotira karek laonen sa laodiak Timor-Leste agora tá na ASEAN. Jadi itania prosesu be standarização ba itania produto buat sana kan tang setuir standar ASEAN yang ASEAN kan kerjasama ho European Union ho United Kingdom government buat sana sirani iha sirani level standar tang. Jadi wanghira ita atinjo na ASEAN ya standar merkado ba itania kan komesa luang ona. Depois itamos embasada hanesang United Kingdomnya embasada atau loke hetang hene itania governo kan bele hosi departamento por exemplo agricultura ka departamento kona ba pesca nesa kan bele kerjasama directamente para bele lori emania badan-badan sira nebe makalo certificate ba itanya produto ne apakah bele tama standar ba sira niang la ne para ita bele começa halo importação exportação ba bahana ba ya jadi jalan ya hala
Ita de bot seremos, ita bot será hatene, nebe. Tinggal esforço de tama mercado Timoruan hena ba mas boto na. Timoruan ba barak dari produto husine ba na ba ne dalang ne atau sukses ne iha. Tinggal ita de bot será mate sebukan label yang heng empresario ki konet. Bot será lo que dalam ba para ki konserne maine mulusona. Los hadiah hoto be sistema kan laser ne be meresa to hadiah. Certification serna ma importante. Certification serna para banghero kon ita ne Timoruan balong ne be akar kal investimento ihare hirak ne be iha ninia futuro ne be dia nene boto to bela la. Ye potensial ne boto tebes. Ye potensial boto. Itare sang emasiro na sound serok emene produto tama na ba tama emene komunidade bot. Sasane fama sir ne komunidade ya. Au Timor mas bot. Or itania na ulu sir hane mak sa halo dalang ne los para produto wong ki kon sir hane ne bela bahan wan. Los. Dan ne importante. Ya. Dia mau obrigado. Obrigado mameta. Tambah partilha ona mau nini experiência Morris, nudar bangira sa Timor lau sa mai dan be iha skill ona mai be tambah de thakarak ba serviço ye menerai anto be kokoba to hene ba hetan serviço grasa maromak ninian e lau serviço det mai be ikus mai kria rasik serviço negócio ene be to hin loron lau ho dia Obrigada e graça maromak ninian sempre sucesso. Obrigado ba Timor Post ne be maka convida na hau mai kuliah itu sobre a experiência no Jornada ia começou se Timor to bara eliur e agora karak filme mai investa ki kuang ia Timor. Ne buat ide ke diak lah halimar e hanesan Timor wan tengge kontribusi dunia bahaya itane raindone tambah Timor hansa wong tadi antar kita Timor Leste mos agora saiu na membro ba ASEAN ninian hakara kalakoi ita tengke halu dunia investimento pode bela foto mos itania rai itane nação no bela hadiah mos itane be povo ninia Morris dia. Claro. Obrigado. Obrigado. Iya. Diak maluk haranan televisão Timor Post live streaming edane mai itane dadalia o itane bainaka Mau Martinho Soares mas be narang conhecido mau meta logistic basera nebe hela Inglaterra claro que ne hatene nanestiona mau meta logistic makase ba Timor Wansera nebe ya Timor lilu baia pala paso ne ser hatene nanestiona sema mau meta logistic ita mau hatene katak nia banghira nia ba Inglaterra nelos processo de que fácil mesmo que nia toi hene ba hetang serviço mabe niamos pernah a situação ida que halonia mono halonia ya titik nebe descontente mabe lihusi pensa moro que dane halonia estuda filafali no sai hanestan laleno que da bania atunia bele hamrik hate que bawen labawen no laos ni serviço ia Inglaterra laos ni serviço baema mabe ohin loron nia serviço banyak anrasik banyak família nomos ba emaselo e tambahnya loke ona ninya negócio iha area ruan ini negócio ia parte logístico nomos ia area música ninian niamos ia plano no halo ona survey ia Timor Leste area potensial ser nebe nia se halo investimento ita espera katak saída makan ninya plano ninya parceiro bele realiza no bele be contribui ba desenvolvimento nação ninian no dar Timor Oan no dar Mobere Oan sernya plano bele realiza o dia com sucesso tambah Timor Oan ida halo investimento ba ninya rain hamuto ko hau lita zibolita o cru nebe serviço ami hato agradecer wain.